Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ini buat ya kasihan ke jengi wakumno ingla punya cahmat ya kani ka sekilasian ke jengi bangi nang susdang ngi pada tip ngi pada sempang dukano kalong dei ngi kermen bengba ke jengai sim ke jengai jempi ke ketiga mon ketiga diang wakumno ingla ban punya cahmat syu ya kani kasihan ke jengi bangila ban salek ya ki nong isi mentah jengi bangin pa pat chaka state na state pat ngin pa chaka north east mo kumba ni laitan ni kerman scam bat ngai kitbok riang ya baru kinong isi mentah blend don kat bat pi bat tunai pi kamer ko ko pia bat kumjuru don kat akajing kajing isi mentah jing pi kan res hakalenti bangi kamnya skill kumba arpo kilometer tam itu mesi member. Jason. Come on. Di mentah une usnem ya kene ka second Northeastern Olympic Games kin host naka Meghalaya naka sports and youth affairs department but ka Meghalaya State Olympic Association kadai ka kata kadai ka main body jongka Meghalaya te kiwan seki state associations की हकी sports की prepare तो पता है कि सवाल की district देखिए districts की is not lang but का state association पता है is not lang but का state Olympic association के ते कवई बंगन कपाल पिपा रखा चिमकिया है करने का लाट का पियो माते तंग ही बंगी मरवे ना Meghalaya Cycling Association nimla ban poi shopi tamba datang na ki district hibing kila ban yukundo yopi kila ban i ka sub chompi nang bakin ailat yopi bakin represent ya ka state te ka Olympics ka ade ka game ka bahe tam poi se ke nationals poi se ke international ngamut pimi khma datang ya ka district la jong ya ka Meghalaya ru supaya national bapin mikmat ya ka state jongpi depila poi international level kan mikmat ya ka India gura ko bai ya te nan ai khlei pipa rakhai te shimi kane kum ka tangka jingsdang te kin bon kilat kilanti